जों खोरोमथि खालामनाय Laino pasaran bagi. Borno party, kerja party Borno sawit dongmo party sih. Najen, DSF kuno party berkerja, DSF hanya rok bangma party be import dongmo, orang kuno kesal kosong BJP, IPP, CPM, Kongres, Tiprasa hanya kuno kerja, orang ni DSF mah kasih organisation, student, orang hanya tu bangma party wo, tanggai leadership na wo, DSF ni IPP wo tonggo, BJP wo tonggo, Tiprasa wo tonggo, CPM wo tonggo, orang kuno kasih Kongres wo tonggo, DSF ni leaders. Kalau pun एक पार्टी बेकरे TSM का ओवरऑल कैसे लीडर समझने कैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और ना होते कम बिजनेसमैन अंकरो गवर्नमेंट बागे TSM ऑलवेज न्यूट्रल और न्यूट्रल jadi kebo अपना मिस इंफॉर्मेशन मान रहा का बस बड़ा कनेक्शन खाइयो TSM is open for all अब टॉप हन बागे शामों खाया बखा खोलोगे शामों खाया TSM खाइजा जो TSM खाइमा जरा TSM फाइनल बागे केम बागे बाधा करे TSM या कम नोला बोलजा कोनो पार्टी वो ज्वाइन खाइमा ना और कोनो एक पार्टिकुलर पार्टी हिनी करे सामने सिनेमा ang TSM ने एक जनरल सेक्रेटरी सुनील देवब्रमा and invited them to come and attend the program. We not only lost and get injured, but we lost lives at this movement. So I appeal you all to support the movement and stand with us physically, morally, in what ways you can. That will be my request to the people of the state. 2019 no the incident ng man Tiprasa ni lukurok lukhana tumangkha jung TSF kaisa peaceful strike jung call khai tung as halo government of the state the government the police procession no jini protester ni sakabo open fair jung history naya thangkhang ke omte hawai sapun student ni sakawo omte haike je Guli bare khaijamani amar ongkha kaisa lasi we condemn so amar totally condemn khai jini je students injure ngai ro jung borong ni loge tong jung borong no takbu je mansa ang borong personal kokso niro tini phaidi jung niro no honor khaiga musu tani homale a movement no pok tang tang ke jini bagi lasi sang bon bai jung TSM pokya. We remember the movement and the people who have participated. Approach kebang ma leaders, kebang ma students on the support yang maka, public rob maka. Bukan bang orang tiang isi appeal kayaknya. All black the seng palai thani, ni orang nocung koinnya, ni orang pokoknya thang di. Seng kami students rock, college rock, seng amat sitai, seng movement tambah. Seng temani bagai black the palai, amat seng sitai. 2019 no. Jung CAB ni against some protest kaitani sini supporter rok 7 injured ni rok joton nogo borok simi injured ya jafar borno telang ambulance person attack khaijak ni rok history na kang ke even in world wars ambulance attack khaijak ya aipana we are very unfortunate jono kana ambulance attack khaijak not only that sal kathang dead light on open fire khaijak amachini borok witness khaikana yang khakai ni ramana pogoi je thangnai ang ni ramana question sun ta pogdi jung pokhang ke jung la bone bagai boskani salang ni ramana koinai public na appeal khainai let it be all student organization of different tribes we welcome you all to come and participate this black day. Let's respect and honor the people who have sacrificed their life bone bagai ni ramana amon koinai je mansak TSF ni ramana bagai samkhai ni tongo ni ramana loge sing asung anu.